Ndabasuje. Waba warigeze wibaza ukuntu umuntu ashobora kuba nk'Imana mu mujyi umwe maze akagirwa umwanzi w'igihugu cye kimwe? Yego, ukuntu umuntu ashobora kuva mu gikoni cy'inzu y'akajagari mu murwa atuyemo maze akazigira umwami w'umupira ku isi yose kandi bikamuhira, agatwara igikombe cy'isi yose wenyine akakizana mu gihugu cye, ariko uburyo akomeza kugenda akomera bigakomeza gusenya umuntu w'imbere muri we, agafatwa n'ibijyanye no gukoresha ibiyobyabwenge, kujya mu buraya, umushinga udafite umupaka. Ni gute Maradona yarindutse intwari yo kwiyanduza? Ni gute Napoli yamugize imana yabo ariko isi yose igasigara imurebera mu ndorerwamo y'ikimwaro gikabije cyane? Iyi ni inkuru y'akababaro k'ubwiza n'ubutwari buvangiwe, uburyo igikundiro byamugejeje hejuru cyane, ariko amadayimoni ye ya mbere amukururira mu munyenga. Ni inkuru y'umwana wakuriye mu bukene, wabyaye ibitangaza mu mupira w'amaguru, ariko ubuzima bwe bwite bukamunanira. Nimukomeze mukurikirane, turabagezaho amateka yuzuyemo intsinzi, amarira, ibitutsi ndetse n'urupfu rutunguranye rw'umwe rubati mu isi yose idashobora kwibagirwa. Maradona niko yitwa. Yego, Maradona yavukiye mu bikombe by'umujyi witwa Barihe, aha ni muri Argentine, ariko afite imyaka 24 gusa y'amavuko. Yari azwi nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru wa mbere ku isi unakunzwe. Yabaye kandi umukinnyi wa mbere hanze cyane unahenze igihe yasinyiraga ikipe ya Barcelona, nyuma yaje kujya mu ikipe ya Napoli, igikombe cyabo cya mbere cyiswe Serie A, kandi wenyine yasinyira Argentine igikombe cy'isi. Ariko nubwo yasize amateka akomeye, ubuzima bwe bw'umupira bwari urugamba ruhoraho hagati y'ikinyabupfura gike, ibiyobyabwenge n'inzoga. Ibyo byose byatumye yirukanwa muri Barcelona, Napoli ndetse no mu ikipe y'igihugu ya Argentine yose. Byose byageze gute kugira ngo yisange mu rugendo nk'urwo? Ni gute Maradona yabaye umukinnyi wa mbere ku isi ndetse akanaba umwe rwose mu banyamakimbirane bakomeye cyane mu mateka y'umugabane? Iyi ni inkuru y'agahinda karimo ubwiza, The Beautiful Tragedy of Maradona. Tariki ya 30 Ukwakira 1960 nibwo Maradona yavutse, ariko ahabwa amakarita mabi mu buzima bw'intangiriro. Yakuriye ahitwa Villa Florida, agace k'akajagari gakennye cyane ku nkengero za Buenos Aires. Maradona yari umwana wa gatanu mu muryango, hafite bashiki be 4 bamubanjirije, hanyuma haza n'abandi basore 2 bamukurikira. Uwo muryango w'abana 7 wari ubarirwa ku mushahara umwe w'umubyeyi wakuraga mu ruganda rukora ibinyabutabire, naho nyina akaba rwose yaritaga ku bana mu rugo. Ibi byose byatumaga amafaranga atari ikintu yakunze kubona mu bwana bwiwe. Byagenze gute? Afite imyaka 3 gusa y'amavuko habaye igikorwa cyamuhindura ubuzima. Yahawe umupira we wa mbere. Uwo munsi nibwo urukundo rw'umupira rwatangiye. Yese anatangira gukinira ikipe y'iwabo, hanyuma ku myaka 8 ajya mu igeragezwa mu ikipe ya Argentine Junior. Yakoze ibintu bidasanzwe ku buryo abatoza batemeraga ko afite imyaka 8 gusa. Bamutegereje kuzana passport ngo ibyerekane, bose banasobanukirwa ko afite ubutunzi mu ntoki, bityo biyemeza kumutoza nk'umukinnyi wahindura amateka kuko nawe yarakiri muto cyane. Maradona yaramaze kugaragaza ko afite ubumaji mu bijyanye n'ibirenge bye, cyane cyane ariko uburyo yakinaga. Maradona atangiye gukura gato, abantu barushijeho kumumenya, yabaye icyamamare cy'akarere, aho yigejeje ikipe y'abato ku nsinzi nibura zirenga 140 zikurikirana nta gutsindwa. Ku myaka 12 y'amavuko, ikipe y'abakuru yatangiye kumutumira ngo aze kugaragaza ubuhanga bwe mu kiruhuko hagati mu mikino yabo, agasiga abafana bose binubira. Ku myaka 15 gusa yabaye umukinnyi muto cyane wakinnye muri shampiyona y'abakuru muri Argentine, akina umukino we wa mbere mu rwego rw'ikirenga. Hashize iminsi 10 gusa ngo yuzuze imyaka 16, yambaye nimero ya 16 mu minota mike gusa. Amaze kwinjira mu kibuga yahise anyuza umupira mu maguru ya Jean Diego Sibrea, igikorwa cyabe ikimenyetso cy'uko isi yari igiye kureba igitangaza no kunguka undi munyentwari mu bijyanye na football. Yagize ati, ngewe niyumvagamo yuko ijuru ryanyuze mu biganza. Ubwo yakinaga muri uwo mukino we wa mbere, Maradona yakomeje gutera imbere. Yitwa El Pibe de Oro, bishatse kuvuga umuhungu w'izahabu cyangwa se wa zahabu. Nyuma y'umwaka umwe gusa atangiye gukina mu bakuru, yahamagawe mu ikipe y'igihugu ya Argentine afite imyaka 16 gusa. Ugereranyije na Lionel Messi yahamagawe afite imyaka 18, ariko nubwo Maradona yakomezaga kubaka izina, nihamagawe mu gikombe cy'isi cyo mu 1978 cyaje gutwarwa na Argentine. Ibintu byamurakaje bikomeye mu buryo buteye ubwoba. Ibyo byanamuteye umujinya, ariko abihindura imbaraga zo gukora cyane. Yagize imyaka myinshi myiza y'ikipe ya Argentine Junior, aho yakinnye imikino 167, agatsinda ibitego 115. Ariko nubwo yabaye indashyikirwa ku giti cye, niyigize atwarana n'iyo kipe igikomera kimwe. Icyakora ibintu byari bigiye guhinduka. Amakipe akomeye muri Argentine yatangiye kumurwanira, harimo River Plate yari yabonye umupira muri Argentine uburyo awukina, n'indi kipe yari ikomeye muri ibyo bihe. Ariko Maradona yahisemo Boca Junior, ikipe yakundaga kuva akiri umwana. Bamuha miliyoni 4 z'amadolari. Mu mukino wa mbere muri Boca Junior yahise atsinda ibitego 2. Yasoje umwaka afite nibura ibitego 28 mu mikino 40. Atwarana na Boca Junior igikombe cya shampiyona, abahejeje urugendo rwe
umupira wo muri Argentine mu buryo bushimishije. Ubu yari yiteguye kugera ku rwego mpuzamahanga kuko hatangiye igikombe cy'isi. Kuri iyo nshuro yaramugawe ndetse bitari ibyo gusa, ahubwo yari yizeho kuba umucunguzi wa Argentine, nyamara ibintu ntibyagenze uko yabyifuzaga kuko yaje gusohoka mu gikombe cy'isi cyo mu 1982 ari mu gahinga no mu gihano cy'ikarita itukura. Yego rero twakomeza na Maradona mu gikombe cye cya mbere cy'isi cyarangiye mu gahinda gakomeye nk'uko nari mbivuze. Icyo gikombe cyabereye muri Espagne, bityo bahita byongera ibihuha byavugaga ko Maradona agiye gusinyira Barcelona, ariko icyo gihe byari ibihuha gusa. Maradona yakinnye muri uwo mukino muri icyo gikombe, ariko yagiye abakinnyi bo makipe bahanganye bahoranaga umugambi wo kumubuza gutamba cyangwa se gukina bamukinira nabi cyane. Argentine yatsinzemo umukino wa mbere na Barihe itsinda Hungary, aho rwose Maradona yatsinzemo ibitego 2, hanyuma batsinda El Salvador 2-0. Bagera mu cyiciro cya kabiri bahita banatsinda Ubutaliyani, basigara bishingiye ku mukino wa nyuma bahuye na Brazil. Icyakora Brazil bari bafite ikipe ikomeye cyane iyobowe na Yishe. Ku munota wa 75 Argentine yari irimo inyagirwa ibitego 3-0. Maradona yararambiwe gukubitwa umusubirizo, noneho ku munota wa 86 yihumurira kuri Batista, ahita rwose ahabwa ikarita itukura. Abasoje igikombe cya mbere cy'isi mu gahinda kenshi. Nyuma y'ako gahinda ntiyagarutse muri Argentine kuko yahise atangazwa nk'umukinnyi mushya wa Barcelona. Yasinyiye akayabo ku isoko ry'isi by'icyo gihe $5,000,000 z'amapawundi ku myaka 21 gusa. Maradona yari yiteguye kwegukana shampiyona ya Espagne, ariko ibintu ntibyagenze neza nk'uko yari abyiteze. Mu mwaka wa mbere yahuye n'uburwayi bwa Hepatite, ni indwara y'umwijima, bituma adakina amezi 3 yose. Ariko agarutse yakoze amateka mu mukino wa El Clasico ubwo Barcelona yahuraga na Real Madrid. Maradona yakinnye umukino mwiza, atsinda igitego cyiza ku buryo bwa mbere mu mateka. Abafana ba Real Madrid barahagurutse bamukomera amashyi cyane, ibintu byabaye kabiri gusa mu mateka, nta wundi wigeze kubigeraho ni Ronaldinho. Barcelona barasoje muri uwo mwaka batwaye Copa del Rey. Maradona akiramo imikino 35, atsindamo ibitego bisaga 23. Ntabwo yari umukinnyi woroshye nk'uko uri kubyumva. Ageze mu mwaka wa kabiri yari yiteze kugira ibihe byiza kurushaho, ariko niho haje kwinjira umugizi wa nabi mu mateka ye, Antoine Griezmann, bise umwicanyi wa Bible. Ku ntangiriro z'iryo rushanwa Barcelona yakinaga na Atletico Bilbao, yaje gutera Maradona umusonga w'urugomo, amuvuna ikirenge gikabije cyane ku buryo byari kugera aho bamuhagarika burundu mu mupira w'amaguru. Uwo mugizi wa nabi ntiyigeze yicuza, ahubwo kugeza n'ubu inkweto ye yakoresheje muri icyo gikorwa izarindwa nk'urwibutso rw'uko yavunnye umukinnyi mwiza ku isi icyo gihe, ariko n'ubundi arakibukwa. Nyuma y'amezi make y'ubuvuzi no kwitabwaho, Maradona yagarutse mu kibuga ashaka kurangiza neza igice cya kabiri cy'irushanwa. Yakinnye imikino 23, atsindamo ibitego 15, ariko byose byarangiye ku mukino umwe. Finally Copa del Rey, Barcelona yahuye na Athletic Bilbao, bwa bwicanyi bwongera kugaruka. Yaravumwe n'ubundi na wa mukinnyi bwa kabiri, abandi baramukwena ndetse baranamusuzugura banamutoka ku ivuka rya se. Nyuma yo gutsindwa igitego 1-0, umukinnyi witwa Miguel Sora yaramushotoye cyane. Maradona yararakaye atangira kumugirira nabi, ahita rwose anatangira imirwano ikaza hagati y'amakipe yombi kuko byari bitangiye kurenga umukino, ahubwo bigiye kuba induru. Maradona yakubise Sora umutwe, akubita undi ku nkokora ku isura, undi amukubita ku ivi mu mutwe kugeza rwose amusindishije. Iyo mirwano yabereye imbere y'abantu basaga 100,000 bari mu kibuga. Umwami wa Espagne yarahari n'abaturage basaga 1/2 cy'igihugu bari kubireba kuri televiziyo. Nibura abasaga 60 barakomerekejwe muri ako kavuyo, harimo abakinnyi, abatoza, abafana n'abafotora. Ibi byabaye induru mu gihugu cyose. Iyi myitwarire mibi ntabwo ari iya mbere kuri Maradona muri Barcelona, ariko niyo yabaye nyirabayazana wo gushaka kumwirukana burundu akareka umupira w'amaguru. Ariko nubwo byarangiye nabi gutyo, Maradona yasize amateka meza muri Barcelona, ariko byose byari bike ugereranyije nayo yari agiye gusiga muri Napoli, aho yerekeje mu myaka y'ubukure ye ndetse n'igihe cy'amakosa yakomeye. Yego, ku itariki ya 5 Nyakanga 1985 Maradona yakoze icyo nakita transfer ya miliyoni 6,900,000 by'amapawundi yerekeza mu Butaliyani. Ni ikipe yiswe Napoli. Benshi barumuye kuko Napoli ntabwo ari ikipe ikomeye, yari afite ibikombe 2 bya Copa Italia gusa mu mateka yayo, kandi ni yari igeze itwara na shampiyona umwaka wabanje. Bari barasoje mu makipe yagiye yirinda kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Muri icyo gihe Serie A y'Abataliyani niyo yari shampiyona ikomeye ku isi, ifite amakipe akomeye y'amajyaruguru, harimo n'isano n'ivangura ry'amoko n'ubukungu hagati y'amajyaruguru n'amajyepfo y'igihugu. Maradona rero yahisemo kujya muri Napoli kuko yabonaga umujyi w'abantu bafite ubuzima nk'ubwe akiri umwana, ubukene, ubushomeri, ruswa n'ibindi. Ku munsi we wa mbere yagezeyo yagize ati, ndashaka kuba ikirangire cy'abana b'abakene muri Napoli kuko niko nari meze nyiri umwana cyane.
icyo bumvikanye na Barcelona ku giciro, ariko ku munota wa nyuma perezida wa Barcelona yongeye asaba andi mafaranga asaga 500,000 by'amapawundi. Napoli ntabwo ari kuyabona. Icyakora abaturage ba Napoli bazengurutse mu mihanda bakusanya amafaranga, maze abatuye muri uwo mujyi w'akazi gashaririye gukusanya ibihumbi bisaga 500 yatumaga Maradona ahagera yagize yasanganirwa n'abantu basaga 75,000 buzuye stade bisera ko umukiza wabo ageze mu mujyi. Ikinyamakuru kimwe cyo cyanditse kigira giti nta muyobozi, nta mazu, nta mashuri, nta kazi, nta bisukura, ariko dufite Diego Maradona n'umuntu wacu dukunda. Kuko rero byari binatandukanye, ariko n'ubundi Maradona yagombaga kwerekana ko ibyo bari bamutegereje yabishoboye, kandi yaranabikoze. Muri season ya mbere yavanye Napoli mu ikipe yarwaniraga kutamanuka ayigeza ku mwanya wa 8 atsinda ibitego 14 mu marushanwa yose. Mu mwaka wa kabiri yabafashije gusoza mu mwanya wa 3 muri Series A. Napoli yabonye icyizere gishya kuko Maradona yakinaga ku rwego batari barigeze babona. Nta wundi washoboraga kumurusha gucengera, gutera penalty cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose kijyanye n'uburyo yakinaga mu buryo buteye ubwoba. Nta n'umwe washoboraga guhagarika Maradona, cyane cyane ariko ubwo yiteguraga igikombe cy'isi cyo mu 1986. Yari afite imbaraga zidasanzwe kandi yegukanye icyo gikombe ku buryo umuntu yavuga ko yakigejeje muri Argentine wenyine. Igikombe cy'isi cyo mu 1986 cyabereye Mexico, kandi kinje mu mateka kubera Maradona wagaragaje ibihe byiza ndetse n'ibihe bikomeye by'akazi, amateka n'amakimbirane byose akabivana mu nzira byose. Ariko muri iryo rushanwa rimwe yabikoze mu buryo bwihariye. Mu mukino bahuye na Korea y'Epfo, Argentine yatsinze ibitego 3-1. Maradona atanga imipira 3 yanavuyemo ibitego, ibyo bita assist. Umukino wa kabiri banganyije n'Ubutaliyani 1-1. Maradona atsinda igitego kimwe rukumbi cya Argentine. Mu mukino wa gatatu batsinze Bulgaria 2-0. Maradona nabwo atanga umupira wavuyemo igitego cy'insinzi. Nibura muri 1/8 batsinze Bulgaria 1-0, bivuze ko bahise n'ubundi bakora n'Ubwongereza muri 1/4. Uwo mukino wagiye mu mateka nk'umwe mu mikino ikomeye cyane yigeze kuba mu gikombe cy'isi. Iyo hari umukino wo kwifashishwa mu gusobanura ubuzima bwa Maradona, nibwo ko yatsinze ibitego byombi byagize Argentine 2-1. Uyu mugabo atangira gufatwa nk'umuntu udasanzwe mu mateka ya ruhago. None se koko ntabwo yari asanzwe? Igitego cye cya mbere cyiswe ikiganza cy'Imana. Maradona yakoresheje ikiganza asinda igitego, ariko umusifuzi ntiyashona cyangwa se ntiyabibona. Hashize iminota 5 Maradona asinda igitego cyaje kwitwa igitego cy'ikinyejana, aho yatangiye hagati mu kibuga agacengira abakinnyi 5 b'Abongereza, agatsinda nyuma yo kunyura no ku munyezamu. Uyu mukino wari ureze umupira w'amaguru kuko hari intambara ya Falkland hagati y'Ubwongereza na Argentine, bityo Abongereza bamufashe nk'umwanzi, ariko ntabwo yigeze byitaho. Yatekerezaga ibyo ari gukora mu kibuga. Yakomeje muri 1/2 ahura n'Ububirigi, atsinda ibitego byombi bikiza Argentine 2-0. Final ibahuye n'Ubudage bw'Uburengerazuba. Umukino urangira Argentine itsinze 3-2. Igitego cya nyuma cyavuyemo insinzi cyatowe nyuma y'umupira mwiza wa Maradona. Maradona yazamuye igikombe cy'isi nk'umukapiteni wa Argentine. Irushanwa ryinje mu mateka nk'imwe mu mukino ku giti cy'umukinnyi watangiye agerageza cyangwa se akurikiye na Kisa Depress 90 inshuro 3 kurusha iz'abandi bose bakoze. Yego kiniwe nabi inshuro 53 kandi yagize uruhare mu bitego 10 muri 14 bya Argentine. Ibi byanamuhesheje ubutwari nk'intwari y'igihugu cye ndetse n'umwe mu bakinnyi beza kurusha abandi mu mateka. Nyamara nubwo yarabaye intwari ya Argentine, hari umujyi wagombaga gukomeza gukiza, Napoli, aho yagarutse avuye mu gikombe cy'isi agifite imyaka 25 y'amavuko, maze mu mwaka wa 1986 n'1987 akora ibitarashobokaga. Ayobora Napoli gutwara amashampiyona ya Series A ku nshuro yabo ya mbere, ndetse banatwara Copa Italia muri uwo mwaka umwe gusa. Napoli yikubye kabiri mu bikombe yari ifite mu mateka. Icyo gikombe cyari kirenze kuko nta kipe yo mu majyepfo y'Ubutaliyani yari yarabitwaye cyangwa se yaratwaye Series A mbere yaho. Napoli yishimiye intsinzi ku buryo ibibazo byabo byabaye nk'ibyahagaze. Imihanda yuzuye ibirori, bashushanya Maradona ku nkuta, abana benshi bahabwa izina rye. Umwaka wakurikiyeho Napoli yabaye ya kabiri rwose. Maradona aba umunyacyubahiro mu gutsinda, nubwo ari umukinnyi wo hagati. Ku mwanya wa nimero 10 mu 1989 batsinda igikombe cya UEFA Cup, Maradona asindamo penalty. Mu 1990 Maradona yongeye gufasha Napoli gutwara Series A ya kabiri, asindamo ibitego 18 muri season. Mu myaka 5 yakurikiyeho Napoli yamye mu makipe 3 ya mbere. Ibintu byahinduka, amajyaruguru yafataga amakipe y'amajyepfo. Muri iyo myaka Maradona yakinnye imikino y'igitangaza VAR ya metero nibura zisaga 40, asinda VAR hat-trick kuri izo Lazio, harimo igitego cya Lob, igitego cyavuye muri corner n'umupira umwe wa Cup France wabafashije gutsinda Juventus bwa mbere mu myaka 12. Diego, abahanganye nabo bose bavugaga ko Maradona ari ubukumi budakabije cyane, ariko bunatangaje. Pro Madrid yavuze ko ari we mukinnyi wamugoye kurusha abandi bose. Zico
icyamamare muri Brazil yavuze ko Maradona ari we mwiza kurusha abandi bose. Michel Platini wo mu Faransa we yavuze ko ibyo Zidane ashobora gukora n'umupira Maradona yabikora n'icunga. Nicyo gihe Maradona yari yarabaye umwami wa Naples, ahantu umupira ufatwa nk'idini akaba nk'Imana mu gihugu cyabo. Ariko ibyo byose byari hanze y'ikibuga, kuko no hanze yakoze ibikorwa by'ubugira neza, afasha abakene, arengera abaturage batishoboye. Ariko nubwo abantu babonaga ishusho nziza kuri we, mu by'ukuri yari afite ubuzima burimo amakosa menshi n'ibibazo byinshi byihishe. Ageze mu gikombe cy'isi cyo mu 1990 nibwo yakoze ikosa ryatumye ubuzima bwe butangira gusenyuka. Muri icyo gikombe cyabereye mu Butaliyani, Maradona yari afite imvune ku kirenge bituma atagera ku rwego yari afite mu 1986. Mu gikombe cy'isi cyo mu 1990 Argentine yari guhangarirwa na Maradona nk'umunyakapiteni, bagerageza kongera gutwara igikombe cya kabiri gikurikirana, ariko Maradona yari afite imvune y'ikirenge bituma atitwara nka mbere. Argentine yatangiye nabi itsindwa na Cameroon nyuma y'itsindwa ry'Abasoviete 2-0, aho nibwo Maradona yakoresheje ikiganza cye mu guhanura umupira ngo abatsindire. Umusifuzi ntiyabibona, hanyuma banganya na Romania bagera nibura muri 1/8. Muri 1/8 basanze Brazil, muri 1/4 batsinda Yugoslavia kuri penalty, naho rwose muri 1/2 batsinda Ubutaliyani nabwo kuri penalty, bagera muri finale bahuye n'Ubudage. Ariko icyo gihe Ubudage burabatsinda ku mpamvu y'igitego cya penalty cyavuzweho byinshi. Maradona ahabwa umudari wa feza, ananirwa kongera gutwara igikombe cy'isi. Cyakora hari ikintu cyabaye imbere y'umukino Ubutaliyani bwatumye byose bihinduka kuri we. Maradona yasabye abaturage ba Naples gushyigikira Argentine aho gushyigikira Ubutaliyani, kuko leta y'Ubutaliyani ibafata nabi nk'abanya-Naples. Yego, iryo jambo ryarakaje cyane Abataliyani ndetse n'itangazamakuru. Ahita anatakaza ubwirinzi yari afite mu itangazamakuru no mu nkiko. Amabanga yose y'ubuzima bwe bwite atari yarigeze atangazwa yagiye asohoka, kuba yari amaze igihe kinini akoresha ibiyobyabwenge, akajya mu tubyiniro kenshi, kugira mu myitozo itinze cyangwa se ntanayitabire, no kugaruka mu mwiherero w'ikipe afite ibiro byinshi. Byanamenyekanye ko yari anafite aho ahuriye n'inyeshyamba za mafia y'Abanyapolisi. Ibyo byose byari bimaze igihe bishwe, ariko mu mwaka wa 1990 n'1991 byose bijya habona. Muri uwo mwaka mbere y'umukino wa Europe Cup mu cyiciro cy'umunani, Maradona yagiye kwishimisha mu tubyiniro, yanze kujyana n'ikipe mu Burusiya gukina na Sport Moscow. Yifashe indege yihariye ajya muri Moscow atinze cyane. Ageze umunsi umwe wo mbere w'umukino, ibi byanatumye ahanwa bwa mbere ashyirwa ku ntebe y'abasimbura, akinjira igice cya kabiri, ariko ntiyagira icyo afasha Naples ihita inasezererwa kuri penalty. Nyuma y'icyo gihe Maradona yaje gupinwa, basanga yakoresheje ibiyobyabwenge, ahabwa ibihano byo guhagarika ku mezi 15. Ibi byanatumye amenya neza ko igihe cye cyo muri ikipe kirangiye, kuko nawe yari umurengera, yaragikingiwe n'ikipe cyangwa se itangazamakuru. Maradona yisahunga agaruka muri Argentine, aho yasoje ibihe bye by'amateka i Naples mu gahinda gakabije. Ariko rero nubwo ibyo byarangiye nabi, ibi ni byabaye iherezo by'amateka ye n'amakosa ye. Amaze kurangiza ibihano bye muri Nzeri mu 1992, Maradona yagarutse mu kibuga asinya muri Savre muri Espagne, ariko ntabwo yarakina Maradona wa kera. Yari afite imyaka 31 y'amavuko. Ubuzima no mu tubyiniro n'ibiyobyabwenge byari byaramushegeshe cyane. Yakiniye muri Savre imikino 30, atsinda ibitego 7. Nyuma yaho asubira muri Argentine akina News Old Boys. Mu 1994 yahamagaye mu ikipe y'igihugu ya Argentine ngo azakina igikombe cy'isi cye cya nyuma. Igikombe cy'isi cyo mu 1994 cyabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Maradona yatsinze igitego mu mukino wa mbere batsinzemo Ubukiriki, anatanga pasi yavuyemo igitego mu mukino wa kabiri batsinzemo Yishe 2-1. Ariko nyuma y'uwo mukino yasabwe gupimwa ibiyobyabwenge, ibisubizo bisohoka bisanga yarabikoresheje. Yahise yirukanwa mu gikombe cy'isi, ahabwa ibihano byo guhagarikwa. Ibyo byabaye umukino we wa nyuma yambariye Argentine. Arangiza kariyeri mpuzamahanga afite ibitego 34 mu mikino 91. Nyuma y'ibi bihano, Maradona yagarutse mu kibuga akinira Boca Junior imyaka 2, akina imikino 32, ariko byari bigoye cyane kuko yari afite ibibazo bitandukanye, cyane ariko kunanirwa kugenzura ibiro bye. Tariki ya 20 Ukwakira 1997, Maradona yamamaje ko asezeye burundu gukina umupira w'amaguru. Nyuma yo guhagarika gukina, byinshi byamuvuzeho byanamubayeho. Muri 2000 Naples yakuyeho umwambaro wa nimero 10 nk'icyubahiro kuri we. Yego, muri 2000 kandi Maradona yatowe nk'umukinnyi w'ikinyejana, aho yatsindiye amajwi 53% pre agira nibura 18. Muri 2003 Argentine Junior yahinduye izina rya stade yayo ihita izina rya Maradona. Muri 2008 yabaye umutoza w'ikipe y'igihugu ya Argentine, azigeza muri 1/4 cy'igikombe cy'isi muri 2010. Kuwa 25 Ugushyingo 2022 shobundi, ku myaka 60, Maradona yitabye Imana azize umutima wacitse intege, apfa rwose asinziriwe
Iyo nkuru y'akababaro yacanze isi yose, gusa mu rugendo rw'ubuzima niko bigenda. Naples yahise itangaza ko stade yabo bayise Stadio Diego Armando Maradona nk'icyubahiro kuri we, kandi ni ukwemeza ko Diego Maradona azahora mu mitima y'abakunzi b'umupira w'amaguru ubuziraherezo, n'uwiteka n'intwari itazibagirana mu bijyanye n'umupira wabo bitewe n'ibyo yabakoreye. Reka tubashimire inshuti z'ubwenge mudahwema gukurikira ibiganiro byacu. Ni iki cyakunyuze muri iki kiganiro twabahaye? Duhereza igitekerezo cy'undi wifuza ko twazakoraho ubutaha. Turabashimiye.